ufuna ukusibhayizisa yabona hayi khona lapho nyathuka lapha thula man yabona mangithi ngizama ukuexplain yabona ulwelani yabona yabatshela ngithi phela lo muntu bekangihama sabaloko bayangirafula lapha na uthule wena hayi kushawe imoto shawe angazi phela bangivalile kusho ukuthi bathathele phathi yaleskipa sami bengisifakile bangivala ngaso la yabona kusho ukuthi into eyenzakalayo emotweni angiyiboni ngiyabona uyezwa nje ngeinkulumo ukuthi okay kenzakalani khona umuntu abamfonela wayile ngisemotweni sihamba lapha yabona bamfonela ukuthi hayi into kanje nakanje siyitholile yabona yabaza abantu abahijackayo bayazama ngolahlisa umqondo yabona bathi simtholile lo muntu ngale moto yabona sharp by then obviously nqondo yami ayikho la yabona bazikhulumela indaba zabo nani khona la isihlangane khona nalabantu kusho ukuthi sihlangane nenye imoto yapaka kwaphuma lo cherry ba edi out e1 emuva kwa edwa 2 yama out ahlale phambili noyi1 ozodriver kushuthi lo cherry waphuma yabona because ivoice yakhe bengasayizwa sadubula imoto saya ehlathini leli lingasese Makakula I think Makakula zonke izizwe phithini yala mahlathi lawa ya ngiswa khona ke yabona mangifika bangibopha inyawo yabona angahudulwa blind yabona and ehlathini and manje imvula beyina ngalendlela leyo ukuthi awuzwa nix icathulo sengikhululiwe lapho you understand bengigcoke neshort nje neskip esihalf yabona ngiyahudulwa khona lapho kube khona isihlahla esime kanje yabona mina yimi lo bangibeka kulesihlahla lesi ngaboshwa lana ngaboshwa inyawo lana ukhumbule ngisaboshwe ngalama cable tie 2 yabona ngisavaliwe lana ngeskip you understand bahambe bangishiyene umuntu oyi1 ehlathini yabona avayi lo muntu engisele naye ehlathini uyangibuza imibuzo uhlalaphi kenzakalani yabona ngiyamcocela vele ngithi mina ngumuntu ose14 yabona eFosloras yabo ya manje yabona lento yenzile ukuthi manje thina siyenza umsebenzi wethu wena ufuna ukulisana nawo yabona ngiyamtshela ngithi amara beningibulala yabona sikhuluma kanje lo muntu angimboni yabona because ngivaliwe mina yabona and nemvula yasho lana and kusehlathini lapha bomosquito bayazenzela ngapha yabona hayi yangibuza vele unencosi ezingaki ngiyamtshela vele ukuthi nginencosi ezingaki hayi okay hayi ngiyamtshela ngithi vula ifoni yami ubheke abantwana bami yabona bengicela ukuthola incosi yabona cela ubheke incosi zami ndazincane kanjani yabona cela ningangibulali bafethu nami sengizama ukuziringela uyi1 lo muntu at least ngiyakhona ukukhuluma naye yabona yangitshela ukuthi lento yenzile ukuthi ulwe hayi labantu mababuya bazofuna ukukubhola yabona hayi lapha inhliziyo shuthi sengithandaze ngathandaza bhuti wami ngiyezwa ukuthi lana angisana chance yabona sekukuthi ngithandaze nje until ngibone ukuthi kuyenzakalani and ngizwile imoto yambili ngithi bangishena lo muntu after sikhathinyana boma 30 minutes to 45 minutes ibuye imoto yabona I think 45 minutes to hour yabona because beyisikhathi eside nyana sisehlathini nokawo so mababuya vele sebatayi ntwana nayi igani yabo shaya untwana yabona untwana dama nithi ngumthele ngeacid yabona acid ephuma man acid kushuthi bekhulunywa nangeacid ukuthi yabona labantu njengoba bambili bayolanda iacid njengoba ngiboshwe kanje ehlathini umndeni wami angeke ungithole bazongithela ngeacid yabona lapho umzimba wami ndodo uyashika